FAN TV. Abanyarwanda itangazo ry'ibyemezo by'inama y'Abaminisitiri yateranye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 5 mu 2020 none kuwa mbere tariki ya 18 Gicurasi 2020 inama y'Abaminisitiri idasanzwe yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'Abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda COVID-19. Gahunda yo gupima abantu indwara ya COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye ahurira n'abandi. Serivisi zemerewe gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima: gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Serivisi zemerewe gukomeza gukora. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza gukora, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga. Ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze biremewe, ariko inyubako zikorerwamo imyidagaduro gyms zizakomeza gufunga. Ingendo zemewe gusa hagati mu ntara. Ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali zirabujijwe, ariko zizasubukurwa ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 6 2020. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Ishyingirwa imbere y'ubuyobozi riremewe, ariko rigomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15. Iyindi mihango nko gusezerana mu nsengero cyangwa ibirori byo kwiyakira ntibyemewe. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima abiteganya. Abari mu kato baziyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bazahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga. Utubari tuzakomeza gufunga. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu babigeza ku bandi. Bizongera kwemererwa gutwara abagenzi guhera ku itariki ya 1 Kamena 2020. Inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko yahaye imbabazi umuntu umwe n'imbabazi rusange abakobwa 50 bari barakatiwe n'inkiko kubera icyaha cyo gukuramo inda. Inama y'Abaminisitiri yemeje iteka rya Minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa 3596 bahamwe n'ibyaha binyuranye. Inama y'Abaminisitiri yemeje politiki, gahunda n'ingamba zikurikira: imbanziriza mushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2020-2021 hamwe n'imibare y'ikigereranyo cy'ingengo y'imari y'igihe giciriritse cy'imyaka 5 2020-2021 kugeza ku 2022-2023. Ingamba zivuguruye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'Ipari yerekeye imihindagurikire y'ikirere no kubungabunga ibidukikije. Umushinga wa East Investment Company wo kubaka no guteza imbere isoko rya Bugesera. Inama y'Abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko yikurikira: umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo gishinzwe iby'ikirere mu Rwanda,
ambasaderi n'umuryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hari ambasaderi Bagana Chayjineone, ambasaderi wa Repubulika ya Korea mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Hari kandi Bagana Jaspal Singh, ambasaderi wa Repubulika ya Singapore mu Rwanda afite icyicaro muri Singapore. Hari kandi Bagana Jesus Yogesini Manzanila Pupo, ambasaderi wa Repubulika ya Venezuela mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Hari Bwana Valente Zolega, ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Uhagarariye umuryango mpuzamahanga ni Madame Mama Keita, umuyobozi w'ibiro by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri komisiyo y'ubukungu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe Afurika UNECA ufite icyicaro i Kigali. Inama ya minisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: abagize inama y'ubutegetsi urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, hari Isaac Fisher ni perezida, Evelyn Kamagaju visi perezida, Alice Nkurikiyinka ugize inama y'ubutegetsi, Diane Karusisi ugize inama y'ubutegetsi, Ivan Kagame ugize inama y'ubutegetsi, Eric Kachur ugize inama y'ubutegetsi, Solange Wituze ugize inama y'ubutegetsi, Libani Solmani Abdi ugize inama y'ubutegetsi. Hari kandi na Fifkeza ugize inama y'ubutegetsi. Bikaba bikorewe i Kigali ku 18 Gicurasi 2020. Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Reka dukomeze n'ikiganiro Isi ya None. Turi kuri ingingo irebana n'itabwa muri yombi rya Felicien Kabuga ndetse no guta muri yombi abandi baruharwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Dr. Jean Damascene Bizimana, ubundi abo bandi baruharwa bo birasaba iki kugira ngo nayo batabwa muri yombi nk'uko Kabuga byagenze, n'ubundi n'ikoranabuhanga ryifashishwa kugira ngo bamenye aho ari? FAN TV.